दिनै 5 जुन मुलुगनां आबहावा सान होननानै बेखौ फालिबोबाय दं आरो जाहाथे माने बिनि जाहोनानो जाहैबाय मा बेजों सोमोन्दो लाखिनानै जों माबोरैहाय जोंनि आबहावाखौ मोजाङै लाखिनो हायो, थासारिखौ मोजाङै लाखिनो हायो। माखासे जेनेबा बर' रावाव ओरैनो गेब्रेंनाय होनना बुङो, बार गेब्रेंनाय, हा गेब्रेंनाय, दै गेब्रेंनाय, बेखौ जों माबोरैहाय खमायनो हायो, बे उद्देश्ययैनो दिनैनि सानखौ फालिनाय जायो होननानै आं सानो आरो। फांसे बिफाङा सासे सुबुंनो, सासेनोल' नङा, जों मिथिगौ so far as I know that climate is not confined only within a country. आं मिथिनायाव जोंनि बारहावा, मोजां बारहावाया माने मोनसेल' हादोराव माने सिमाबद्ध जाना थाया। जों जुदि दंफां लाइफां गायोबा बे आबहावाया मोजां जायोब्ला गुबुन हादोराबो बेनि अक्सिजेन बेखौ माने मोननायनि खाबु थायो आरो। बेहाय जायखिजाया भयापारा रेन्जनिफ्राय बिथांमोना 10 दाल बिफां लाबोदों खोमा, बिथांमोना लाबोगोन होननायखाय जों बेफोरबायदि जोंनि फरायसालिनिफ्राय बिदि बायनाय जायासै। आरो जों मिथिनायाव नोंसोरथ' नुखाबाय जोंनि फरायसालियाव दंफां लाइफां माबोरै दं माबोरै गैया, आरो माने फ्राय जायगाखौनो गैया होनना बुंनांगोन। थेवबो जि फांसे फांनै जि आगोलाव जि गायनाय एसे बेहायनो जों एसे मेकआप खालायनो होनना सानदों दिनैनि बे बिफां लाबोनायखौ। जेनेबा मोनसे समाव जोङो आसलते बिनि गुबै दायनिगिरिया मानसियानो, आबहावा गेब्रेंनायनि कारना आं नोंनो ओरै बुंनो नागिरदों। जेनेबा मोनसे समाव दा आथिखालाव जे माब्लाबा अखाया हाबा गोबां हायो आरो हायाबा हाथारा, बेफोरनि कारना मानसियानो, आं मानसियानो होनना सानो। बिफां लाइफांखौ दानफायबाय, जेनेबा हाग्रा बंग्राखौ एवस्रांनानै न' लुनो थानो हमबाय। बेबो जाहैबाय मा, जों मिथिंगानि सायाव जों मोनसे समाव मा खालामदोंमोन, इनाय उदखार खालामदोंमन। दा आं मिथिनायाव मिथिंगाया जोंनि सायाव माने सोमावसारदो होननानै आं बुंनो सानो। আজি আমাৰ ৱৰ্ল্ড ইনভাইৰনমেণ্ট ডে হয়। এইটো 1972 পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে ষ্টকহোম কনফাৰেন্স পৰা। আৰু আজি তাৰমানে এইটো বহুত মহত্বপূৰ্ণ দিৱস হৈছে, মানে বিশ্বত এইটো মানে চেলিব্ৰেট কৰা যায়। মানুহৰ মাজত তাৰমানে যিকেইটা মানে ইমান নাপায়, গম নাপায় যে ইনভাইৰনমেণ্টৰ মানে পলিউশ্যন মানে কম মেনেজ কৰিবৰ কাৰণে বা কম কৰিবৰ কাৰণে আমি মানে প্ৰয়ত্নটো কৰিব লাগে বুলি, সেইটো কাৰণে আজি তাৰমানে আৱেৰনেছ কাৰণে এইটো দিনটো ৰখা হৈছে। আমাৰ মানে উদ্দেশ্যটো আছিলে যে আজিতো গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং ইছ্যুৰ কাৰণে মেইন আমাৰ মানে ৰেমেডিটো আছে যে কিমান গ্ৰীণ কভাৰ বঢ়াব পাৰোঁ। গ্ৰীণ কভাৰ তাৰমানে কৈছে প্লাণ্টবিলাক যে গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং মেইন ইছ্যুটো আছে যে আমাৰ মানে এনভাইৰনমেণ্টত কাৰ্বন ডাই অক্সাইড মানে গ্ৰীণ হাউচ গেছেছ বুলি কয়। ইহঁতৰ মানে পাৰ্চেণ্টেজটো বাঢ়ি কেনে কি আছে কি এভাৰেজ গ্ল'বেল মানে টেম্পাৰেচাৰটো গ্ল'বেল টেম্পাৰেচাৰটো প্ৰত্যেক বছৰে বাঢ়ি আছে অলপ অলপ। তো সেইটো কাৰণে কি আছে যে মেইন আমাৰ ৰেমেডিটো আছে যে আমি যিমান পাৰোঁ গছ ৰোপণ কৰিব লাগিব। যে যিমান মানে এক্সেচিভ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আমাৰ এটমছফিয়াৰ আছে, চব মানে এইটো মানে গছবিলাক এবজৰ্ব কৰিব। আমি নিশ্চয় জানো যে গছৰ তলত থাকিলে ইমান গৰম নালাগে বুলি, আমি নিশ্চয় জানো এইটো। য'ত মানে গছ-গছনি থাকে তেতিয়া মানে বতাহটো মানে চাফা হৈ থাকে, এইটো মানে চবে জানা হৈছে এইটো। তো সেইটোৱে আমি মানে উদ্দেশ্যটো লৈছোঁ যে আমি মানে যিমান পাৰি ইমান গছ ৰোপণ কৰিম।